Pharakano e ne e emetsi kwa Kanyamazane. Dikolo, mabenkele le a mangwe a madirelo a ne a tswetswe. Bontsi ba badiri ba bonwe ba eme fa thoko ga mebila. E leng dilori tsona di ne di dirisitswe go parega mebila. I came here to do business and now I can't do it. I have to turn around, find an alternative way to where I have to go to. We are unable to get to work. Now waiting for our superior to respond. Badiri ba dithekisi ba ka fa tlase ga Top Star Taxi Association ba lelaka la gore maloko a bona a tlhaselwa mme sepodisi ga se dire sepe ka ditiragalo tseo. Ba re ga jaana mongwe wa bona o bolailwe. Our problem is a crime that is happening between Kanyamazane and Pinari area, whereby people get in a house, taking some all the staff who get inside of the house, pointing members of the community with the firearms. When we report this thing to the police, it looked like the police doesn't take care. Ditsela di ne tsa bulwa morago ga gore badiredi ba puso ba buisane le bone. There are accusations that police are not working. But you will remember that when police are doing their work, they don't divulge any information in terms of investigation to the entire public. Leloko la komiti khuduthamaga e leng Shongwe o ile a ikuela go baagi go neela badiredi ba molao sebaka go tsweletsa tiro ya bone.